Ni iki kiza ku isonga mu bintu bitanu biza ku rutonde ku isi mu kintu runaka? Live Science ivuga ko abantu bagera kuri miliyoni 2,200,000 bapfa buri mwaka bitewe n'indwara bandujwe n'udukoko twaturutse mu nyamaswa. Ubushakashatsi bwo muri 2017 bwa Eco Health Alliance i New York bwakorewe ku moko y'inyamaswa 758 batoranije bwerekanye ko 585 muri zo ucumbikiye virusi ziteza ibirwara mu bantu ku isi. Ku buryo hagati ya 60 na 70% by'ubwandu umuntu agira bukomoka ku nyamaswa cyane z'agasozi. Muri top 5 y'uyu munsi turagaruka ku nyamaswa zicumbikiye udukoko twinshi twanduza abantu ku isi. Mfite amatsiko. Duhereye ku mwanya wa 5 turahasanga inyoni. Mass Audubon ivuga ko amoko amwe namwe y'ibiguruka ari inyoni acumbikira udukoko dutera indwara abantu zirimo Bacteremia, Parrot fever, Salmonellosis n'izindi. Medical News ivuga ko ibiguruka byinshi bicumbikira udukoko dushobora gutera indwara zirenga 60 mu bantu. Ku mwanya wa 4 haraza udusimba dufatwa nk'ibyonnyi cyangwa se parasite ku nyamaswa z'inyamabere tuzwi nka flyers cyangwa se Siphonathera. Amoko y'utu dusimba abarirwa mu 2500 mu isi. Inyamabere za hafi zishobora gucumbikira utu dukoko harimo imbwa n'injangwe, aho tuba dutunzwe no kuzinyunyuza amaraso ariko tukaba twanajya ku muntu. Ku mwanya wa 3 haraza inyamaswa z'inyamabere za rodents zirimo amoko anyuranye y'imbeba. Izi nizo zitungwa gatoki ko zateje icyorezo cya Black Plague hagati y'umwaka w'1346 n'1351 Burayi ndetse na Aziya. Iyi Black Plague yahitanye abari hagati ya miliyoni 75 na 200. Ku mwanya wa 2 haraza inyamaswa zo mu bwoko bw'inguge. Izi ziracyagaragara muri Afrika, Amerika yo hagati, ariko izikunze kugira udukoko dutera indwara twinshi ziganje mu majyepfo ya Aziya. Ku mwanya wa mbere haraza uducurama. Ku isi habarurwa amoko 200 yatwo. Twinshi muri utu ducumbikiye udukoko twinshi dushobora guteza indwara abantu kurusha izindi nyamaswa. Zimwe mu ndwara zifite inkomoko mu ducurama harimo Hendra virus disease, Ebola, Histoplasmosis, Marburg hemorrhagic fever n'izindi. Ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe kugenzura no gukumira ibyorezo CDC kivuga ko abantu bandura indwara biturutse ku nyamaswa bitewe no kubana no kwegerana nazo, kurya ibiryo byandujwe nazo, amazi yandujwe nazo, kurya inyamaswa z'agasozi n'izindi kandi zitapimwe, isuku nke ikurura udusimba tw'ibyonnyi, parasite nka fleas n'utundi, urugero nk'imibu. Aha buri wese akagirwa inama yo kwitwararika. Salo Stop 5.